Kubor nakaslem jong unongsan hima. Bây giờ mình ta tê long như đang nghe dạy của constituency Borokwe thì mất là các bạn penting về FIBA hakini kini asing konseptif bangan roh kanong parti nomor ba tidang dan sakat tu kan national di bangin hapan pendap nang bangin sim yang karai apa kaban le kanong parti Kadi jing siya walay puitrik enjoy ni siya pi. kata te kilapnya na kajang jong ka NPP rai long nga try hoi ngala batong no ba ngila thu ban rung me sa NPP hi na lian jong ni kita dei kita Kaya kita ko from ti batong bondong sa NPP. kawai kalong ne ba nio i ba ya katuka jinga pendek puat mo jinga pendek puat mentala sampos nam mempadon kalau nak parti ke ba lalak ban wanra ya kena jinga pendek puat nila i mensua ke parti kongres kadon lang hapo central kadon lang hapo Assam kadon lang hapo Meghalaya dari umpoi nasional kata jinga pendek puat dari hak leadership dong Konrad Sangma yang iba usim kia yang yakam but ngamtip syakui district kalau kuno dari hapo ke West Khasis district hapo ke Gijang sektor ke Tarabari sektor ba ke Hahim sektor kini ki likely ki sektor ba nakini ki hindutli ba de hapo West Khasis district ki hap lo hapo constituency jongi but kumbala ko daw CM hapo ka assembly ya kitu kisnong ki ba kin hap Meghalaya kamot nashko aban batay fi barok ba kandai pau prapasen jong kisnong yo lo cepo ke jela Meghalaya te don artli kisnong kiba ngedu kata de katua mal sapara bat ka salbari ndrei kamal sapara pak nashko an tip fi ba mensyuahi hausnam arjar khatway parba kia draw itu ka line jong area of difference ka mal sapara bat ka salbari kila bu lupa de sita Assam hoi walai mal sapara kinju thap bu chu bat ni kikwa banyadan bat ni la don ka misunderstanding par balik ke regional committee ningkong ndrei ba kala dir pra kapor te nidang ya don ka consultation na lian jusi am un persyang hi ban ngin penyo itu atlik nang ndrei 98% ni yo ada apa kitu ki likely sector ki bahap konsumensi jonga